Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kunin ko Allah subhanahu wa ta'ala mamiya so kalintad na kapipigino na mambigyan lang pa nagsagyang kaya mga hindi amiya tulala na sa iwi na dulunat pananatim. Sagi pun mambuha mga hindi amin na si Amip lilay lang na binasi Amip pupurmata na sagi to agro kami ningaranan na sa marako mga group. Naya ko naman na sa mga opisyal na sa paguluhan ni Ron o Presidente si Kim Amor na subes Presidente de Salimding Idelaw na yaman lang na sa tresorero ayon nandito sa Pilintangan. Na gusto talenta na mataya, gusto pa nakasaw na yan, naya ko naman na sa gubiran na pagkatataya anamiya, di sa lakaw ko, City na ila, sulot na lang isa pinulunan na mulundo. Nakasama-sama niyo City na ila, gusto kami kanay sa alam mo na membro ko, marako mga group sa pati na pamamakin na ganyo datorek sa Red Fox. So, mau na bibili ka na lang ito sa lapidaw na gusto bubay niya na pwede sa marugong sarang kung namis ka nubay din ay wassalam.
dekat sanada marah ko maggerak mata dekat Palo-palo din durat manis anakan mata es pangaliling ako dinahila si sunod na namin nalayo sa dagin ay pinunan amulong yude maragawan nang ko nasubay matay ako mangkirinalan manis ay pagdawagan na sa'yo para matay sorta mangdaya marisanak ay ang tanganiya metay dekat pangaling kusuran na di maratawang Samara ko magrupanya seki malampur nari sapi katoras tupi nape ya gusukan tide madengi ayunan detna sapi lintahan
Bikai nae sama tadi Adi ini pake nunai meris nake Adi saulot tai nanang metai dekan Sagalawan dia luana metai dekan Adi mi pagenunai Lawan Imam dia pakabinggan Sakai mane lagi na sopagiri Kadri detu lambesana dia muda Sanagre ya berana nana detu rekas Apamile amaru magu sumani Dari siti naiknya Thailand Thailand Nada gede karai nunggu malureyak Nala alayo lakto ribu denang Nanang jepakas Samai kari nanang nanade Ay, norma sakay sa ilayanan Ate makinagaturin na ang merit natin Saka penigawa mirang metay dewi